Ibinyamakuru biratubwira amakuru yibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate. Welcome back again to our YouTube channel. Ni buri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu, ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha Rubavu Real Estate, zose ni izanyu. Genda du following TikTok, Instagram, Facebook, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Niba ukajya kudufollowinga, ujya no dufollowinga kugira ngo tujye tubana buri munsi. As you can see, muri background yanjye ngira ngo murahabona inzu bajyanyeho, ni inzu igeretse na etage. Iyi etage iri mu kibanza gifite metero kare 500, iri ku muhanda, ifite amacumbi, ikagira imiryango ine y'ubucuruzi. Na ahantu heza cyane, ni ku muhanda, na ahantu yinjiza amafaranga menshi buri kwezi. Aha hantu turi kwatangira miliyoni 220 zonyine. Ni ku muhanda nk'uko mubibona, ni Rubavu Majengo. Na ahantu heza cyane, ngira ngo muri kwabona ni ku muhanda. Aha na ahantu wagura kwakorera business yawe ukazarinda usaza uticujije gukorana natwe. Muri Rubavu Buy and Sell turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Rero duhamagare tubigufashemo cyangwa twandikire, ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Amazina namwe nk'uko mubizi dukoresha Rubavu Real Estate. Ndabajyana iyi nzu, iyi etage tuyitembere. Ni etage ifite imiryango ine y'ubucuruzi hanze nkuko nabiberetse, hejuru n'amacumbi ndetse no hasi n'amacumbi. Muraza kuzamuka tuyitemberane. So nkwibutsa ko ni buri mushya kuri YouTube channel yacu ukanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Muraza tuzamukane, na ahantu heza cyane, kugira ngo murahabona mu gikaro ukuntu hameze. Hari amacumbi hose, hari imbere naberetse, hari imiryango y'ubucuruzi. Aya yose ni amacumbi as you can see. So come with me. Mwibutsa ko aha hantu ni Rubavu Majengo, tukwatangira miliyoni 220 zonyine. Ngira ngo muri babibona, ayo yose ni amacumbi arimo hano. Muraza dusohokane no kuri balcony yo hanze. Na ahantu heza cyane, hafite view nziza, wirebera mu muhanda. Hasi hari ubucuruzi, hejuru hari amacumbi ndetse no mu gikari hose hari amacumbi. Iri Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Usibye n'ibyo, tubafasha kubigura no kubigurisha, tubafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Ushobora kuduhamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se ukatwandikira. Ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Hose amazina namwe dukoresha Rubavu Real Estate. In Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.